Mwaramutse neza muhawe ikaze ku mahitamo yacu TV. Nk'uko mubibona rero muri iki gitondo ntabwo ibintu byoroshye habe na mba. Kubera iki? Murabibona habyutse umwuka mubi cyane, ndetse hariya mu karere cyangwa se mu gace gaherereyemo uburasirazuba bwo hagati, aho igihugu cya Isirayeli cyagabweho ibitero n'igihugu cya Irani. Irani ikaba iri gukoresha misile zo hejuru cyane, ndetse ikagerageza gukoresha n'amadrone atandukanye. Rero ibintu byadogereye muri make. Si n'ibyo gusa kandi ni intambara abantu bakeka ko ishobora kuzana ibibazo byinshi, kubera ko nk'ubu leta zunze ubumwe za Amerika zifashishije ikirere cya Jorodani kiri gutangira misile ziri kwerekezwa muri Isirayeli zirashwe na Irani. Si abo bonyine kuko n'Abongereza nabo barimo barahagarika misile zose ziri kugabwa kuri Isirayeli ziturutse muri Irani. Si ibyo gusa na Jorodaniya nayo ikaba iri guhagarika misile zose zinyuzwa mu kirere cyaho zerekezwa gutera muri Isirayeli. Rero urumva ko tayari ari ibihugu bitatu byageze mu ntambara. Ikibazo gihari ni ese iyi ntambara yakomeza kwaguka? Si nanone ikindi kibazo, Uburusiya nabwo bukaba bwatangaje ko igihe cyose Amerika ngo yabyivangamo yiteguye kujya ku ruhande rwa Irani. Ese koko ibyo ni ibintu byose dufitiye amatsiko. Ariko igihari kandi cy'ukuri ni uko intambara hariya nyuma y'iminsi bivugwa kera kabaye Irani yatatse Isirayeli. Impamvu Irani irimo yataka yarabivuze ni ukubera ko igihugu cya Isirayeli, Irani yavuze ko bikeka ari cyo cyarashe ambasade yayo iri muri Siriya, ndetse hapfiramo n'abasirikare b'abajenerali bakomeye b'abanya-Irani. Kubw'iyo mpamvu rero Isirayeli nako Irani ikaba ivuga ko irimo kwihorera urupfu rwabo ndetse no kwataka kwa ambasade yabo. Benjamin Netanyahu, minisita w'intebe wa Isirayeli, nawe yahise avuga ko ibyo atabyihanganira, ndetse yahise ategura inama y'igitaraganya imuhuza n'abayobozi. Iyo nama ikaba yavuzwe ko iri mu rwego rwa gisirikare. Ese Isirayeli iraza gusubiza iki ayo nama amatsiko abantu bafite? Abantu batandukanye babivuzeho. Joe Biden yavuze ko uko byagenda kose ari ku ruhande rwa Isirayeli, ndetse ko barwanira Isirayeli uko byagenda kose, mu gihe ibihugu nka Canada, Abafaransa, Abongereza, Australia ndetse ni Saudi Arabia, ibyo byose byamagana ibyo bitero, ndetse bimwe